الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ رب العزت نا انسان میویبا امدی جنات ہائرب مخلوق انی اسیبو اللہ رب العزت نا دنیا دا تھبیرک لبا اسی صرف مہا کی عبادت تونینگائی گی کھگتنی. اللہ نا دنیا دا تھارک و مخلوق تی مسنگ تھنگم دن لیکھرے ہائرب مخلوق سنگ ادو دی مکھوئی دنیا دا لأمے اما سنگ مکھوئی گی موت لاکھرے لیباک اون کھرگنی لوئی کھرگنی مکھوئی دا کوئی حساب لئی رہو. ادوبو انسان میوئی با اما دی جنات انی اسی دی ایکھوئی گی تھوائی اسی دنیا دا گی ہن کھرب متنگ دا امک کا قیامت کی نمتا ایکھوئی بولے بکھل لگا اللہ رب العزت کی ممانگ دا حساب پیرو گنی. حساب پی گدو ربا اسی ایکھوئی نا لئی ربا دنیا ہائی ربا دنیا اسی دا ایکھوئی نا کرم مہینہ عمل تورئی کرم مہینہ پنسی لیلئی ہائی بنا چنگ با اسی کی متانگ دا اللہ کی ممانگ دا ایکھوئی حساب پیرو گنی. ادنوں سیزر و حضرات سنگ ایکھوئی دنیا اسی دا کرم نا پنسی لین گنی ہائیں اللہ کی ممانگ دا اللہ نا حساب لورک پا متم دا ایکھوئی کرم نا پاس ہوئی گنی ہائی با اسی کی متانگ دا بندہ سنگ اسی بو کھنگ نگائی گی دا مکتا اللہ رب العزت نا دنیا دا نبی لاک امگلی سنگ کنمری چورانک نا تھبی رکھی ہائی ربا نبی سنگ اسی نا بندہ سنگ اسی دا اللہ کی عبادت کرم نا توگنی اللہ کی اپام بدا ایکھوئی کرم نا پنسی لین گنی ہائی با اسی کی متانگ دا لوئی نمک نا تقلم بنی. دنوں سیزر و حضرات سنگ مسیح ایکھوئی خودنگ مک لوئی نے ہندوک تھویدوک نا کھنگ لبنگانگ تنی وجیگ این مفہم اسی دا ہائی جننگ لی بدی اللہ رب العزت نا ایکھوئی بو اسی دنیا دا تھارک لی با اسی مہا کی عبادت توننگائی گنی ایکھوئی اللہ کی عبادت تی توری ادبو اساگی اپام بدا ایکھوئی اللہ کی عبادت توری. نکسیزر و حضرات سنگ اللہ رب العزت نا پام بدی کرینو اللہ کی عبادت توبہ اللہ کی اپام بدا ادو اللہ کی اپام باسی ایکھوئی کنادگی کھنگ بکم گمگنی نکسیزر با ایکھوئی کی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنسیدگی ایکھوئی کھنگ بگمگنی اللہ کی اپام با عمل لسی کرم بنا. ادو سنگدو کی منونگ دا حجیگ کوئی ربا ذی الحجہ عربی کی چلیبت ہاسی اللہ رب العزت نا خواہدگی ہے نا بندہ سنگ نا عمل توبہ پامبت ہانی مسیح کی متانگ دا ایکھوئی کی نکسی ربا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث قیام مرم حیرمی مدو کی منونگ دگی حدیث امدی دنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دگی روایت نی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا حیدو پیرمی بندانا اللہ کی عبادت توریب سنگ اسیگی منونگ دا اللہ کی مناکتا خواہدگی ہے نا اللہ نا ننگسیبا اللہ نا پامبا متم دی ہائی ربا تھا سنی دو دی کرم بنو اشرائی ذی الحجہ حیبدی ذی الحجہ کی احان بگی ترانی اسی مسیدہ بندہ نا اللہ کی عبادت توبہ اسی اللہ نا خواہدگی ہے نا پام زئی ہائی ربا نمت ترانی اسیدہ کنا گمبنا نونگ ما رزاہین بتاربدی اللہ نا چہی ما رزاہین بگی سوابی نبی گنی ادوگا کنا گمبنا اہنگ ما مسیح کی ترانی اسیدہ اللہ کی عبادت توبہ تاربدی اللہ رب العزت نا محاکو شب قدر کی اہنگ عبادت توبہ کی ثواب ادو پی نبی گنی. نکسی ضرب حضرات سنگ
masi aykhoygi imangda hadithu leire Allah gi rasulna so haidok piramme masida wat hauriba sidi karino aykhoyna tawgadaba Allah gi ibadat adu khaktrangaire aduna aykhoy masi Allah gi ibadat asi mapung fana tawhusi inshallah aduga hairiba tarani asigi manungdagi khwaidagi matik magul leiba numit amasu madudi arafa ke din haibadi arafa gi numit haibadi zil hijja gi mapanni panba numit asi masi gi fazilat su amukke hena top na hadis singda lai madudi amju singi manungdagi hadis amadi Hazrat Abu Qatada radhiyallahu ta'ala anhu dagi riwayat ni Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na haidok pirammi madudi arafa gi numit asida kanagumma mi amana roza hele madugi sawab adu Allah Rabbul Izzat tagi aina thajabadi aduni ke chahiyama haibadi magi mapunsigi haukraba chahiyama aduga lakadauriba chahi ama chahi ani asigi gunah singi kafarani sigi hadisa sigi maramdagi ulama hadrat singna arafa gi numitta haji nattaba singi damakta ruza henba asi mustahab ni habiri aduga jo hazrat haj ki damakta makka da chatkraba haj tawnabagi damakta chatkraba mi sing adugi damakta di hairiba arafa gi numit asida ruja henba makruni Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam gi ahadith sing asidagi ekhoina khangba ngamle madudi hairiba numit tarani asi hujig mak ekhoi chatli numit tarani asi ekhoi angrezi english ki calendar da yengba taragadi tongali aduga arabic calendar gi matung inna it oigadaba numit tarani watlingai gi mamangdagini aduga nawi zil hijja hairiba asina hayeng itni haibu numit aduda ruja hen badugi sawab tugi matangdani hujik mamangda lakhriba hadis adu haibadi kanagumba mi amana hairiba numit asida hayeng itni haibu numit asida ruja hen bataragadi mahaki chahiyama haukraba haibadi mahakna chahiyama gi mamangda haibadi chahiyama sidagi mahakna tawrakliba gunasing aduga mahakna tungda lakadoriba chahiyama asigi sida tawrakadoriba gunasing adugi kafara ni hairisi Allah gi Rasul gi thajabane ba masi Allah na adugi matik aduk chauba sawab asi pi nabi gani haibagi Allah gi Rasul gi thajabane ba aduna nungsi jarwa hazrat sing huji aikhoi bu Allah Rabbul Izzat na tek takaidana pangan ga loina hairiba matam asida huji mak aikhoi bu hingduna leihanbiri matung tarakpada masi aikhoi gi punsida mukhanna phangkhigani phangloi khangbanate aduna aikhoina phanghoriba matam khara asida aikhoina Allah gi ibadat tawraga Allah na yabini ngai gi punsi lelhauba taragadi inshallah aikhoi gi damakta aduki matik kanaba oigani aduga aikhoina Allah Rabbul Izzat ka jitana naknariba mkhoi